Khasi Student Union North Khasi Hills District Union hak step phangap jong khatsan tarik naitung kala Pynap Shrip bad yo bad ya kawai kakali bakno ba ka Shalan Drok sa Umsning katkum ke KSU kinong Shalan kila pindan kam di kinam baplit thong kaseng kala kinoru badan ke jingïada hapadeng kibriu na bar Jylla bad katto katni kisamla Khasi ban pinpo yu drugs shiki benta ba pher jong ke Jylla hadian ke Pynap Shrip ka KSU kala yo bad ya kakali bad ki badan kti bala IT no eki sho Umsning police station banle ek jing token katkum ka ahin Ông tak nomor pinggir das. Tahu mah? Ranyo kendai, sau kendai, nyawai, nalat sau. Cek. Jong bao nè. Orang bar tutup gaya. Sabar dulu, kerja bro. Jangan tu. Bro. Kerja lagi lah. Nanti upah. Kita kerja lagi. Jebol nak jebol dah kecap. Ngamang terus. Lagi. Tukan kena. Ya, seberapa kurang ya. Jebol kali 4 man. Kena sakta. उठने नहीं सकता क्या हो गया हाथ Acting. अभी कितना जन हो गया हो गया नहीं होगा हम लोग पीछे जाएंगे नहीं ऐसा रखे जाना पड़ेगा अभी वो गाड़ी Good morning ulang. Nakaliang jong ka KSU no Khasi Hills District Unit. Pehde bengiyo jing tip men step prangam ba kidan ki kali ki lapan kala ya kan number plate kali ka balik pe ki la ebat an yang khot jemi apo Nongpoh kare kila salet kila ya bet nang tei pehde jing up Shrip lang nakaliang jong KSU Umsning circle kila ya ban bat ki kali ki ba mut pan Shalan Drok hadir mi ya ban bat kali pe ngilap si bunmut ki hatu kali gidon ki Dakar kidan ki para Khasi Jong kidan na po Shillong kidan na po Langkarding kidan na po Pentor kidan na po Wahindo te hadin jebang ya toket ba ngil yo jingtip susu ru ba kidan ru kini ki kali Torres ki ba Shalan ni drugs ben ba jong we u Dakar u ba min sayo jingtip ba shibet had mar klara ki pulit yaki te ba ki wan ban Shalan ni drugs change po Meghalaya jungi nati na po Assam lingba ki priu jungi hi ki Khasi jungi hi te kene kurwo ka ba sha na kaliang jo kaseng ba yakini ki supplier ba kaliang jungi kaseng mitip ben pa ben BLP jongpi andrai kadang kapor bangimla ban yo ban bat kadang kapor bangila ban bat rewat mut bagin pelat sok kapor bangiyo bagin bat bet bagian ajing Sngi hiru akum bedai ai baka department lane ka bos sorkar kan le badon kam nak liang ka Sngi kumung juat nak por ni pe perman be ni kam ngai nak por support ngai ban bar kum ta Sngi ka long ke ba siso begin IT no eki sakalian department ke kam ai ka department kan le nak liang ka Sngi kadum bailat laka di ka step ngabru laka di steng miru liang juga Seng maka juga por itu lang bagi kena shnong ka dong Umsning ni don pagnya perman ng por support. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEM's bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEM's app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride.
It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our right, our future.